Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kinong snong jong snong maulai Port Muri Shillong. Ha ka khatlai terek mentau nailor arajar arpau kilapan pau ye kejing persa ka bacur. Halor ka jing letap yo breu ubalapan bana. De keyboard jong ka kwat ka khia baulayap no knyang jing pang COVID-19. Hau lom jing tap ka balang ka thalek mokhar ubadon marjan ba ka snong maulai Port Muri. Klem da pentip ye keyboard penyat snong jong ka snong maulai Port Muri namar ye ka met yap la penyat lenti na kani ka snong. Keyboard penyat jong kani ka snong maulai Port Muri kila kendo baka sarkar kala penkenhi dala de ki kendon ki balabo da maka namar ka klem pentip si keyboard snong ban let on tap ye uni orang ba da ka ba ya leng ba na kani ka snong jongki bat kani kala ban bo ha ka jing ma ye ka kot ka khia jong ki nong snong ha ka ba anda de ba ki la pentip lupa lese ka snong kala ban pelong da ka jing khang snong tang khandet kenta kat ba dang ya ka met yap na kani ka snong nakaliang jungi ka snong nyim persyai wah nakaliang jungi ka snong nyim dan kanu ka jing objection la ni ban persyai yak ta ka jing montem dan rai ka jing pen kheng kendon jong sarkar bukalong kampen tip yangi ka snong mar kani kalan TV kalan TV bayat pat ba gilik tong gilik sa jan gilik sa inap temene kalau mi ka jing ya panik kibriu Klay mare serum senang marsinwan gitu batep PPE kelapan pi gadur te bat menta hadu bentar kibri ya te kene kalau ka wanra ya kene ka jingma ya kibri jungi bayat nonye pi bat ka sarkar hi ka penkhenya ka protokol ha dia ka khep ka pementa kat nengi girong ba snong ni trei sitom miet la bersni bat step ban kontin ya kene ka covid trei bentak si blut kami kene ka pau ba ka failure ka administration ban coordinate bat ngi kinong kirong ba sinong dara kolong kumni kemut ngi kirong ba sinong ngin boycott no ya kading tray nam ta covid nomor boleh pi hangi I haba yak kiwe pang covid mo to for example Dr. Sailu ki hangi kalantiru te menta bat kar komtep ru katliu khat arfut kiti da GCB ndrai hangni menta lati de brio bat ka lenti ki brio ki bai li on tap bat ki bel to ka ju ki klem pentip singi snong at least dagi pentip singi snong ngiyo ban ai ka precautionary measures ki brio bawat num ya nak kalentian maka non ka jing on tap brio te bat ka wei long ba ka district administration ka klem pentip ya sektor officer jong kene mulai ru bat ya magistrate in charge ka mulai ru ataru kala de wei pen khanye ka protokol tin mar ka de ka border jong ka kadek area ke jongi ke jurisdiction joka mulai ta jingsia bakiwan nak harne mulai ngong ni nak yang senong ngim don jing persyai lada kiwan dak lenti kepada ngi ko senong ini trailang kai yang kesam ngasus nai gi bahieng menta jingsia ngi mena ngalamut ben ya file be dak FIR tenrei menta pat long nlor ki khun jong I de bangai thu ba te menta ngasus ai ki mo pli rat long hakajing du I kwa mo te bat mdon ba tai ba tilenti ki te jing sia kum ka dorbar snong wa thabru hadian bakal tip ya kita ka jing pentip ya ki ina waja kum kata ka kias sikentian ki di ban ong ya ka family so ba phin lek tap satai nomor ka ha pok snong phut muri su pentip ya rong ba snong phut muri pi te kata kalau ka katu si kadai hi ba kidiban pentim dan rai menta kalau ba nga condemn yang ni ka jingle jong kini ki magistrate in charge ya kata ka area tip iwer pada pas hok ne tip pas hok ne dan rai ka jabiang te mat kamdon mo kini te kalau iu menta jing sia ila dai ban pentip ya ki magistrate in charge ka mulai polis sektor officer badai jong ka mulai kanang mamaki jin pentip sengi ba kadon kum kata ka kies tengir ngin la su ba ngin ong ya kinong snong subhai ya menta nai pat ya nak ni ka jaka ya nak te makadon alternative pi tanrai menta kani kalenti menta kanora ek jingma bat la kadon ka community spread nomba kani ka jingja ta kemut ka sarkar kan poi sik ba ya kani ngili keren syai bat kador bar sinong mulai muri kumengilong hi beras kata ngidai ki ba ya teli bat ngindum ailan balada kalong kajing pun kain nak yang sarkar kemut wada ka kies dengan hafal
Kani tagalong ka jing message kalong ba. Yanang ni sakmat ka sarkar ka di ban simkia. Bat nga karpat ro ya ki board body pek ya kini ki district administration ba kidi ban buak da ki officer ki belong responsible. Kani ka di jinglong irresponsible jang ki officer concern. Kemana bagi litep hang tu kita nem ki pulet ki magistrate. Undan magistrate undan e. Bat kata ka kom tep kala long ka protokol kala khain lupa te. Kata kala khain lupa ka protokol. Bat ki ai instruction ya ki pak ba. Nakapuar si kapuar. Katu kani ka mas kala ban yata. Ni pun bor ki pak ba bikin dang mas ndai kat maki ki pen khain ki violate. Dia kani ka kendon ka ba. Sendan te. Mentah wan ra ya kemet yap nani ngi kani kalenti hap sanitize em. Kin hap ban sanitize. Mentala da jai ke sulung ngi ke banja. Tu ngala keren menai i padar nak liang padar ti la pan mak hi yang ba ni nang perkhat bet ba i la le bet ki bor district. Tu ngala phone ni SP ri ngam tiep ngafun ni video ri ngam tiep. Tu kawan ra ya ke jing kelumar ngafun ni doktor in charge mulai iri yang ngim tiep i. Tu hadian untuk saya abang ya video di ông ngàn static up yang ni kam bat bila keren syahi video orang lala kalau kunne ko nyem bersih ban file dekat FIR nomor ba nginum la ban sya ba kibire ku ba wan ban pen khenyi kan ka pendon ni har ko senang purmuri ma ono baro kinong senang kitip hasilong baro kitip hi ba senang purmuri ke distrik habaro kiliang te kecing strik kecing i haboro kilang kawan ra kecing mentoy nom taki nong senang bat ki imlang salang terela dak sarkar kale hak ni kadur kumut kan poi kapuar ka ba mengi long baik nginum tre bani trelang dak sarkar kata di kecing ka message nomor ba teng yengi kirang ba senang la penon kam kum kitian hak ham tam hani ka covid habangi hak ban le ki kam ki bom dei ban le ka sarkar ka di ban bu ya ki brio ka di ban thongkan kontraktual lada ya ki enumerator la ban le boleh ki kam ki bari umpa le ngi ki rong basnong bat klem jing siu e bat suang be direct la sni kani kalau ko ra ka jing e yang ngi ru ki nong penya snong kani kalau be ka sarkar hi nomor mental ada ka authority ki hospital authority ki declare ba ka de ka covid case kemut ki magistrate ki di bantan ki bahayang tu berikan rat nganum keno hi ki mar nisutu habadan ke jing yap hayang katno ke jing songsi sang hamtam yap pa berikan rat bat minta ngasus nei ki kun kimyo watang ban pek ya ka mat ru bat kata kalong ke penlengo susu ini pat kalong ba kat kum ke statement ba ai kun kalong ba i sitom dalira postal laki yang berat dat bat hadian berat dat tes covid te katar kadai kawai kalong doubtful kan tip kadai hok na kumdai mor ngilai i ki tes hane po megalia jungi sisngi negatif sisngi positif mentala ya positif la syahio negatif tip ka tes ke mesin ke wan ra na tip waraan warten waraan non tip ta ya kamat yap jong ba Peterson kharkongor hakan negasngi la shimti ban lej on tap de ki breu jong ka Shillong municipal board ki balaya ru kat kum ki kendon bala batha dakat nat ka kot ka khya komno ban le ha ulum jing tap